大家平安，Dewa tujuh kadam-daman, nama katinana suribat. Saka tujuh kadam-daman, naurida sopuina kaino cemas, imazaitua vincikan yohana tigami ya sika masam tirul. Imazaitua ita suratan, imazaitua lima kayan patu arwa kayan. 约翰三书1章5到8节。Di suna ko sinikilibag na kemirangan sun tua su sensengananga a pasling tua marka ta betul kumali ta ini ka su kinilang ta maju su pina pamamau tua su kilibag na patinama ta maju imaza ituata kiukai tua patara su kilibag saka ula suna pasusu tua uri karvai noa cemas a pusaradi kaya maju a uri baika patudu ayat tua masati kirisitu wa sini vai kenya maju wa kipu sengsengan saka inika na tengraya paselingan noa inika sinja manasika tijen a sinja na kuya no inika ta pusaradan a namaya tutsua cau-cau ulatina na mamamau ka tamaju a kipu sensengan toa patara kaulidan na turu ai chukai no cemas imici kimazai toa 约翰三书1章5节到8节称赞该有亲爱的朋友，你那么真诚地为你信徒们做事，甚至对陌生的信徒们也一样。他们曾向这里的教会提起你的爱心，请你照上帝所喜欢的帮助他们继续他们的旅程。他们为了基督的缘故出外工作，不接受非信徒的帮助，所以我们必须接待这样的人，跟他们一同为真理工作。Acu kai noa cemas, tu soa kadam-daman asini putarwan tanutin nama polat， 一同为真理工作，一同为真理工作。传福音需要有各式各样的人，在不同位置上彼此帮助与承担。在福音工作上需要有人挺身而出，勇敢在第一线冲刺，也需要有人留守后方，成为有力的资源，不断供应前线人员，使其无后顾之忧，为上帝国扩张境界。我们不一定有机会到外国宣教，或到其他县市传福音。可是当我们以上帝的爱接待每个来到我们中间的福音工作者，正是一同为真理工作，相信必被上帝纪念。Acuma wana sini pasamalau sini palarai tanutin Aicha sini pasamalau tanutin atela pazangaran mabana ichua ta isa susuan tayau ama markata bukushi aveveka pasamara-marau ta penakaraba kainoa cemas saka tu jeni noanga nama kaya tina nama siswa tua ta kiliwaka apa sejaru alumunga tua markata bukushi amarka dindoshi nuna matazwa manana mama wata warung masang sensengan masang tau cikar nuata cemas ata sensengan nanga sinaya tanutin nuna mata zoten mana uri kinsenai sini pakne tinua ceman aichwa ta kindan imazai kasawan saka aichwa markata dindushi amarkata bukushi他们是在
第一线的冲刺。萨嘎迪坚是所谓的在留守后方，阿那玛那不必处，玛那是成为一个有力的资源。是嘎那古样kinuluman tu nekalunya kasih juanan azwada kinuluman，我们就是要尽全力来帮助我们的宣教士，或者是我们的牧师。Ayakana pasamalau jamti nama polat sakatu chua kadam-daman awita kinuluman，我们要默想的，在生活中如何透过接待，使人感受上帝的爱呢？在生活中如何透过接待，使人感受上帝的爱呢？是那样的爱去嘛那如家给你们读出来的给你的办，我们要思想，我们要默想，对去啊是你把什么老的你听，哎跟那什么老，这个改努力，主上帝。求你帮助我能够在生活中看到福音工作者的需要，并能主动学习基督的爱，去关心或接待他们，更能在接待当中与爱你的人一起做工，同心传扬福音真理，荣耀主名。奉主耶稣基督的名求，阿们。Mari tu soa kajaman nama katinana misila selang nama katinana masanita la tabarong ada kinuman semupu toa kainwa semas masarakan tarana takamelang tin tamara dua tin toa warung noa semas latinana kipareng toa mana warung apa jajakat noa semas saya kena bau picul tisu na tiakan saka lamunana suliva tu suata kini adaban 大家平安。